جه دسپیکا ایریشا ترکیه سرگوند و نافچهین عفرینا روشاوای کردستانی کود بیست ماها چله انگو ماها یکی دسپیکر و تانها جی بردوام دکه. ده انجامی ده بدهان جه خلک سیویلین عفرین شهید بونه و بصدان جی بریندار بونه و بشک جوان بونه کم اندام. هروها بدهی هزاران جه خلک سینوری جبر ایریشن اسمانی و بجایی جه گوندن خواه در بدر بونه بشک جوان دشکفتان ده بجه بونه و بشک ده گلستان و جرزمینان ده جانا خواه در باز دکن. و به شهری مزن لجم کسوکارن خواه لناون دا باجار عفرینه و گوندین آرام بونه میوان. جه دسپیکا ایریشه ده گلک بین پیکرن ده در حق خلک سیویل ده هاتن انجام دان. چج آلی ارتشا ترکیه و چکدارن مرتالا فراته و چج آلی پیده و چکدارن بسروه که گلک روشن دزی، بنچاف کرن، کشتن، تالان کرن، دزدریجی و بازرگانی هاتن او تینه انجام دان. دیدما کنترل کرنا چکدارن مرتالا فراته لسرگوندن عفرینه گلک دزی هاتنه انجام دان و اتومبیل و پیدوین مالن ولاتیان هاتن دزین به تایبت لگوندن میدانا که چکداران را گهاندو بون که او جبو پاراستنا سیویلان هاتنه و آرمانج کرنا وان پیدینه. لیل برووا جیوی را گهاندنه چکداران دست به هلمتک دزیه لگونده میدانا کربون. لعالیه کیدن و تاوی که چکدارن مرتالا فراته و ارتشا ترکیه در باسی ناوندا جندرسی نبونه ولاتی که جه جندرسی پشتی که در بدر بو و دمها دبهیست که مالاوی راستی ایریشن اسمانی هاتیه جاره کدیم و گریا مالاخوه تا که تماشه بکه زیان گهشتیه کوی داره. دید که دستنکه این زیتیج مالاوی بریا بمب بارانی هاتیه دزین. گلک بین پیکرین دواره کشتنا میدانی و بنچاف کرنا سیویلان جهردو آلیان و هاتنه انجام دان. کل گنده معمله پیشتی کنترول کرن جالی چکدارین مرتالا فراته بشک جوالاتین سیویل هاتنه بنچاف کرن بشک جوان تانها چرانوی ساوان ندیاره. به تایبت جوان بناوی دلال کردی کود پرچه ویدیویی که ده هاتو بو بلاف کرن و تی ده گوتنین دوری روشتی جیرتی نکرن و تی اشکنجه کرن و لگوری چافکانین خوجهی كوتانها تزانياري لسر دلال اي كلب ابن الكلب من ضيعت شو اسمه؟ داد معمله هذيك ضيعة على سعفي بك كلا لا؟ خلينا عافرين لك يا عرصات ارواح الشهداء رخيصة عليكم؟ لا والله ها انت مالك ما دخلت بالبيكيكي؟ لا والله لا خلي امك تتكبر شاهد على روحك ولاك شو شاهد والله العظيم شاهد لك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انت بتعرف الله محمد يا ابن الكلب؟ ايه بعرف انت بتعرف الله محمد؟ وين تخبوا بهذيك الضيعة؟ خلينا عافرين. سجل رجل بتعرفه ولا ما بتعرفه؟ بعرفه. وش سووا بالمساجين جوا؟ مساجين جوا على كل حال تعال طول بالك شوي مالي خبر منه. شلون وين طلعوا؟ شویا دزدریجیا و بم پیکرنا کل شهیدا کرد بارین کوبانی هاتوبو کرن کو بجانه وی لیستن و تمثیل کرن و اوج جلن وی رود کرن و اوج مزنترین بم پیکرن لعفرین در حق امروواتی و پرنسیپن مافی امرووان و مافی دانوستاندنه بدیلیان کشتیان درست ببون و تو اول جیهانه و معامله ناپجرینن. الله أكبر. حط الخنزير من البيكيكي. هاي غنايم الخنزيري. هاي الغنايم الخنزيري. هاي ستة. جنتة البيكيسة تبيتها. پشتی رواندنا ولاتیه بناوی دلوان عزت یه جگوند حسین به 6 روزان چکدارن یپگید ناف شهیدن خود را گهانده که دلوان عزت بزوری بربون لشکریان 4 و سدمن جیان جدزدان وی تانها نهاتی خویا کرن و جهه پرسیمایه. لگوری ناوندا دیمقراط یا مافی مروان لکردستانی و ریخصنا کردی لسوریه را گهاندنه که بدهان جه خلک سیویل لجم چکدارن مرتال افراتی گرتینه و چرانوی ساوان ندیاره. اول آلیه کی دن و جهمان جدر را گهاندیه که چکدارن یپگیم بزوری تبلی یپگی بونه به تومتین جدا جآلیه بر پرسین وان و هاتنه بین چاف کرن تانها تو زانیاری درباری وان نهاتی اشکره کرن و هجمارک جوالاتین کرد راستی فشار و گفان تین جبورا دستکرن مالین خواه بو پیده تا کو بخن ناوندین لشکری و او یک دبه جه نرازی بونا ولاتیان او تینا بین چاف کرن و یا هری داویه ولگوری ناوند نافبوری مافی مروان ده ددوی مهاسیان ده هر یک جه محمد علی محمد و فهیم عبدو ینجو گند خراب شرا جبر همان مبستی هاتنه بین چاف کرن. هر لسر سیاستا تعریب کرنا ناوین گندان چکدارین مرتالا فراتی دیدما کنترول کرنا گند آشکا ناوی گند اشکان غربی آنکو اشکایا روش آوا گوهرتن و خستن اشکان عربی و دیدما کو درباسی گند اتمانو ببون او گند خستن العثمانیه.
بمپێکردنا هەرێ mezin ew bû ku piştî encûmena ewlekariya navdewletî a girbestek sîhrojî lê seranserî Sûriye ragihand, hikûmeta Tirkiye bi wê biryarê pabend nebû û ragihand ku ew ê êrişa xwe ser Efrînê berdewam bikin. Di encama wê bombabaran û topbaranê de bi sedan mal hatin rûxandin û sedan darên zeytûnan hatin têkbirin û bendava meydankê ji ber armançkirinê rastî metirsiya rûxandinê hat. Herûha şînawarên Eyndarê hate rûxandin û embarên ava vexwarinê li cin Dêrsê û hin gundan hatin têkbirin û hejmarek ji mizgeft û dibistan rastî ziyanê hatin û bi sedan hezaran ji xelkê sivîl yên Efrînê şehîd û birîndar û derbeder bûn. û geleke perçe vîdeo li ser torên civakî hatin belavkirin û tu rastiya wan vîdeoyan yan cihê berpirsiyar nehatine eşkerekirin. Weke vîdeoya kuştina welatiyekî li ser terektorê. Eroha girtina çar welatiyên li gundê Sarya û her yek ji Tirkiye û PYD aliyê din tometbar dike. Derbarê binpêkirinan li gund û navçeyên Efrînê welatiyên Efrînê dibêjin. Di vî şerî de her yek bûye bazirganek lê dêvla piştgiriya û pêştevaniya xelkê bikin lê dijî wan derketine ku her tenekeyek zeytûn bi 30,000 lîreyên Sûrî de hat firotin, niha bi 8,000 tê firotin. Herûha samanên ajalî bi nerxek erzan tên firotin û tu kes nizane ew samanên heywanî bo kîjan alî ve diçe. Ji ber ku dema xelk derbeder dibe ew neçar dibin mal û milkên xwe bifroşin. Herûha beşek ji nexweşan jiyana xwe jî dest didin ji ber ku nikarin biçin Helebê. Ji ber ku çûna her neferekî 300,000 lîreyên Sûriye ji aliyê çekdarên Nubil û Zehrayê. Welatiyên Efrînê bi dilekê xemgîn dibêjin. Ev yek ji binpêkirinan e ji ber ku me xufiye azam.